Evo ima još više. O! Ajmo jedan ti, dobro. Ti, ajde da ulovi me ovo. Samo ga treba dobro prediti. A, da, joj. Da, nisam zgodno. Nisi ti ga, a? A? Nisi ti ga. Nisam. Sve. Ugore u. Gdje je ovaj zvao sam stan, kao ima malo Ovo je. unutra ruku cijelu. Dobro. Ako je uopće ima. Volim te ovo posebno treba mislim sad. U kutiju ovu ćemo da lata, ovo što je alat i ne mi je to tamo da neko kaže to je od ovoga, a sve pa ćemo prvi Možda vidite da... Dobro? Ne, tako treba da sjede. Zakon. Ajmo sada dalje. Tako napred. Kako? A tu ćemo metati i ovaj sitnicom bi ga trebao neko oprati. Nisam zadovoljan. Presporo. Joj, nisam zadovoljan. Išli smo u Njemačku, Branko. Išli smo u Njemačku putu.
Ne, ostalo, ovo nosa to. Pa to je bilo sve zajedno, kaj te? A da kaj? Nije. A nije bilo. Treba da se vidi. Čujte, Vezve na cijevi moraju biti peva. I ovo na auto namontirati. Znaš, na tvojeg fapa. Na papa, da, i još, a počevine stavi da dečko može siti sigurno. Još ga okovac. Imaju ga oni na onom bugiju, ono šta je onaj bugij. On bez piloti ako se rad završi. Oni na ovim lizu. Ono pripremili smo. Jesmo na onih mjestu to. Ja veli oni iz Vukovara, nek dojdu. Ništa, pusti se jedan zemljom. Doviđane. Nisam tada. Mina mi je platila i tako. Vidi ga, a? Kaj to za prenašanje? Čekaj, ovaj nije bio jučer. Tu, jel? Fabrikacija naša postava. Kulturi smo. Voljak, daj malo. Nisam zadovoljan. Kadi? Dva. Ne, još negdje ima kad ovako, da labi. Kako god ideš ona? Otkud maš? Mi smo svoje već obavili. Dva, tri, pet. Dva. Jedan. Idemo i položaj i odmah. Koliko ide ljudi dečki tu? Kaj veliš? Sigurno. Kad idu ili? Da se nasliša, Je podijelilo sve zimne, tu zna da orko mene, koje sam ja sam jučer dopeljao razlog, mislim jebote Bog, prije još. I on se dopeljao preko u nedjelju jebio, to sve po kivi poznao, isto je sve. A? Neću poslaviti, da. Čekaj, sad će ovo svoje pojene. A treba, mislim, okej. Ovako, ako vam budu uzimali jedan mitraljez nije ništa, dva jesu nešto ova zavljena. Inače bi trebao biti 4 u vodi idu. Oni dojdu. To je ovo mitraljez. Ajde reći sad gdje si to mislim. Ne znam, ovdje ni govora. Ovo nije ništa. Ovo nam je ovdje za... Ovo je dobro kad čekaš pišadiju ili... Ovo je položaj isturen, ovo su najistureniji ljudi. Svišta je ovo. Mora neko biti na isturenom mjestu gdje se mitralje dijelio i automati i to. Ovo nije ništa za onaj mitraljez. Ovo vam odmah kažem, za mitraljeza proto imamo. Ne, ovo je za ovaj. Dobro, ovo nije položaj isto. Tu ništa. Ovo nam je za... To nam je zadnje strane. Dalje, 1200 metara kamione na kombiniram, ja nekaj kombiniram položaj. Sad ću ti samo vidjeti, sad ćemo vidjeti pokazati kako je kombiniran položaj ovaj.
On će nastojat skrenuti ovom, ispod brda. Odavde, kad god bi došao, sa puškama ne može. I sa mitraljezima ovim... To je za braniti celu dok... Da, to su mitraljezi koji su malo teže. Oruđe i... evo ga. Da, i sad to imaš cijeli ovaj pregled, otkud god bi oni dolazili, od tamo, sad ovako. Mitraljez do mitraljeza. ...50 metara. Da, dobro velike. Da, moraju najmanje dva mora biti. Ne, jedan, nemojte. S jednim nemojte ići, možete s jednim ostati tamo. Da, to. Oni moraju biti barem u paru, barem 2, 4 bi trebalo biti. Da, na ovoj da. kvoti. Da, ovo je veliko. Po strategiji. Da. Da bude prava jedinica. Rekao sam tu osnovati jedinicu pravu i... I onda... Najprije se zacrta krug 3 metra. Onda 70 cm okolo na okolo, jer to je te mitraljez avionski. Ovdje i bio. A? Ovdje je bilo prije vojna sastankova, sve rovi od vojske. I tenkovski ima tu i rovi. Okolo 70 cm. A sad ovako, budući da se branimo odavde, ovaj krak 3 metra ide iz ovoga rova i onda ide pod putem od po prilici 90 stupnjeva za posadu da se ona može braniti, da se ona može pješadijski braniti od napada, a da mitraljez bude slobodan, da se on može vrtiti. Pokazio za drugi metri. 50 metara između njih. Evo, to vam je položaj zato, 50 metri, evo da, između jednog i drugog. Da, to velim, evo 50 metri. A nije to tako puno. A to je tu i odmah. Ajde da se neće to jesi. Da ćemo... Ovako, kad budete to radili, nemojte se prebacivati tamo, nego koja kvota ide vrh, ali malo strana tamo radi povlačenja, da vas ne bi sjeklo. Znaš, ako bi bilo povlačenje, reći, dragi, Da, već. da imam kombi. Ali ovdje imaš preglednost i za živu silu i za avione. Mogu ti reći, Lambri, da je ovo zakon u odnosu, recimo, radioni tamo. Sad treba... Dobro, u redu je. Oni piću, ne, dobre. Oni piću, ja sam rekao, oni piću jer bi ga višu ona živica, početak živica. Da. Oni tamo priđu. Da. Da ne bi nas jebali. Da ne bi nas namazali ovaj. Sad ovako. Ako vi želite s njima, sad je nešto bolje. Dok ste vi imali pješadijsko naoružanje, onda je to tako moglo ići. Ovo naoružanje ide iza pješadije, a ne ispred njih. Jer je on tip i pješadije, jer ako bi odavde, recimo, avioni dolazili, što ti njih braniš pješadiju od aviona i oni bi mogli biti. S njima bi trebali biti u dogovoru, radi toga da budete s njima u dogovoru, da se oni ne bi povukli pa putukli van. Da. Da ste kombinirani. Ne moraš oni sve se povlači. Ne. Da oni ne bi položaje napravili iza vas. Oni bi sada trebali položaje napraviti ovdje, paralelno, ovako s To smo mi vama. cijelo vrijeme govorili. Ali međutim, kaj ćeš ti, ne moraš ti to nikomu Kako ne moraš, imate narediti. Oni se svi u selo povlaču med Samo kućom. Dobro, ne Čekaj. znaju, ljudi ne znaju. Sad kad ste vi isto tako bili pješadija i vi ste se privukli kućom. Da. Ali ne možete iz avionski mitraljeza, pazite. On će njega primijeniti, protiv njega sluča. I nećemo da lupa po kućama, nego neka tu da lupa i ti onda ako ovdje. Bolje da su 4-10 ljudi izloženi nečemu nego sve kuće i... Da, pa normalno jer... Moramo iskreno govoriti ovo. Pa to je to. Da. Jutro će ja namazati još glavu. Fino. Onda ćemo tu postaviti ovaj položaj, Imamo bazu. liniju. To ćemo što on bazu. Evo, moramo najdobra ekipo, živimo doli s kamionom i izgledamo. I onda idemo napravimo bazu. Oko treba odmah napraviti.
Nemoj, danas nemoj. A danas je gotovo. Ja ću pojeti ono što mu. Ja mislite, treba piti sve. Ono je ti telak, ono nazad. Evo vidi. Evo, tu si zaštićen Ne morate više malo. dok on dođe od tamo. A jebe mu mater ako bi ga pustili, nema bježanja. Onda kao diga mime. Ajmo, Tebi to. Vam bi da obezbili potvrdu. Nije suzi. Eto vidi. Jer kad počne... Kaj, jel ti dao to? Je, da mi. Da nam to vidi ja, Dva skladnika. Imate za povlačenje dragu. Sve. A tu mora biti. Ako bi tu će auta i tinkove sve. Tamo je glavno. Da. Tamo je da. Ima mladi tamo rancu. I za 50 metara. 50 metara? Da bude iz drugog. A kako je teško? Ali ovo je rezervni položaj. Ovo je rezervni, a tako? Rezervni. A tako? ako nabavimo još jednega, jebi ga. Ako nabavite 4, onda 2 ovdje, 2 tamo. Mislim tako, ne, ako bi bilo tako. Ali tamo je glavni položaj i ovdje rezervni. Ovdje ga bući nazad. Pazite, Ući. dečki, ovo je da ne bi ovo olako došlo od toča, ne mogu. Tamo. Ne. Pa, ko je tamo nišanđija? Jebem ti da bi meni, ko bi meni došao sa onolikom municijom i sa takim mitraljezom? Da ti znaš što je Ne. Ja to. To ti na tenku i na borbenim vozilima, ali za pješadiju isto. Iz aviona. On ne može doći blizu, a može ako ćeš pobjeti. Ma da. Samo one maskire na već nema kad jeste i na sebe i tako ne. To je dobro za maskire. Rekao, ovo pazi, ovi danas ne osjekaju, ovi da... Neko nije znadu lako. Tamo se potili ono. Ne, nego ovi sve. Ma i ovi... Pa nek te osvika, neka svi znaju da se braniš, ej. Pa u redu je, samo rekao da ne... Ma ne treba položaje sakrivati, treba reći mi se branimo. Ljudi, šta je vam? Čega se bojite? Nisam ono da te snimim. Ma nek te snimi, nek kaže, mi se tu branimo, pa ne budete, pa kako bi ovi u Vukovaru pobjedili kad bi se bojali? Da. Dobro, položaj treba sakriti Da, i to sve skupa. zamaskirati, da. Ali ne moraš se bojati susjeda i svako. Ma to ne susjeda, ne, pa dobro, onako. Da, mislim to je Ako bi stvar trebalo tamo velika. bježati, bježite kroz zaštitu jednu, da vas ne može, Pazi, mi osam ova tri, ako još jedan nalazimo. Još jedan baš. Da. Brojno cijeli grad. Bambi, ovdje, gledaj ovdje i tu, od 30 do 50 metara, jedan od drugoga. Mora biti jer kad vrti ga, da ne bi ovdje svog, da mu pane slučajno, da ne bi po položaju svom. Tu se prestraši ovdje. Ovako još ima pišu. Pa većina ni ne zna zašto. Ne, ovako, ja sam rekao ovako. Ti opali metak na muk da mu ga ne ovo. Nema drugi. A druga stvar, od 16.9. da se čuje da je Ogulinski prodal komu komad oružja, glava dole. Glava dole je bend. Od 16.9. Radi se lako pišadija povuče sa puškom i treba prebacivati, oni moraju braniti dok se povlači mitraljeza. Oni moraju ostati i braniti.
Ajde, treba naši kažete. Mata, eto, napravi. Ima jedan, ima kao da to su... Pa ne da možete biti dobiti na pomoć. Da možete li staviti. Male, napravio a tako, da kopali i sastavili. Je li ovo je zatvoran dobro? Je, nema, ovaj je. Ovdje, kad rederiš metar, samo metar, prvi metar. Kada su još i teški meni bilo. Zvali mi je, uđi mi je u sjedu. Samo prije nego okidaš ovu ruku moraš stati. Lepo ti robio. Kaj je bilo u tem? A? Kaj te sam nazvat? Bog mi se opravo. To sve, da. Red je jedan hvala. Ja i Biba smo bili vani. Kije je išao, ovaj mali je išao unutra. Kako se zove onaj motor? Jebeš poštenje i sve, dijeliš šakom i kapom prizom, tako i municiju. I tako sam, ja nosim rekao ako nima, nisi da ga ima tu. Ma jebem. Jebem ti bo da ovdje glavu do pedaš u pizdu, ba neki bi morali da pec doma samo ulicu. Hoću vam vas oprutiti. Pa, ispravno da vam je bolja, pa je ovo more u vodu. Imamo... Ajde, zanimam nešto da, kaj ti to, išta me da je. Ne napred, dok moraš napred. Je, napred. Napred. Zato. Smo to niste očistili dobro jebe. Kako nisam? A ne morate, to mora put, ne gurati jebe ako majmo. Sve puno. Vidiš Andrej da moj isto tvoj, da stoji isto ovako kod i ova. A samo si nešto sjeba. Isto ovako. Ovo neće. Je. To je složeno, dobro to je je sve složeno. dobro. A mislim da znam jebat, ne jebali kukuću pa će pojeti pičku matere. To mora, najprije moraš skinti ovo, ako mi daš ti. Skinuo sam. Sve. Da znaš kako se na bazinu mi. Da. Samo tu, ovo... Vratašca i... Najprije skinaš ovaj skinaš. Da. Da li on mora tvrdo biti za šarap? Ajde ovdje, do tvrde ga, ne, dalje više ne. To mu je. Ima onaj ključ, I ovdje imaš metrova. Da. Dečke, ajmo šat. Cevku znaš mi je. Cevku znam, ajde. Ovo treba municije. E sad, bori se kada ima municije. Sve nam se ljudi, jebat, to vuče kas, dođi svi podnik i još sam o tome sve. Iće gore mu kaki jedne. Dobro, znači ja jedno. A stani malo kraj, daj. Daj da vidim. Da kante odu da. A? Da kante tu kane. Ja odu. Čirja, ono, ovdje, gle. Daj za ovaj golub.
Ne znam da se meni opet onoga. Hej, ti veli put. Cijel dan Da, čistimo. ja ću upravljati tebe da pomogu. Cijel dan. Da ne bi sad. Sve šega. Jesi bil tamo? A bili smo Da mi. ono vidiš, onaj put da vidiš. Sve u Sve dalje. vidiš, Duć sve tenkove, da vidiš. duć tenkove da ne... I jedni ga tamo namažeš, vidiš ovdje pol otok. Sve pregled. Treći je tamo to je jedni ga Odvod I avion. između ruže i vode. I vode. Tamo je